Dobro večer. Dobro večer, Ljiljana. Hoćete se predstaviti? Ja sam Ankica Opačić, živim u Montrealu. Pozdravljam vas, gospodina Roberta i sve druge koji me slušaju. Recite mi, Ankice, kako ste vi upoznali Roberta? Ja sam Roberta upoznala pre 5 godina, a slučajno koji mi natjerao mojom životnom situacijom, porodičnim problemima. Nazvala sam ga, tad je još radio u Londonu i našla sam na Serbian Cafe oglas i pozvala sam ga prvi put i ostala sam glas. Nakon, ne znam da li je prošlo možda i pola sata, gospodin Robert je nazvao, pričao je sa mnom, rekla sam u čemu, šta me zanima. Čovjek je ispričao meni kao da je on živio u mojoj koži, proživio sve ono što sam ja, to je on meni rekao. Ja sam samo šutila, ostala sam bez daha. Taj njegov glas koji mi je on pričao sa mnom, bila sam jako nervozna, jako sam bila uznemirana mojom situacijom, dan iz dana suzama i problemima, svaki sve većima. Gospodin Robert me s tim svojim glasom i s tim riječima jednostavno umirio i sve ono što je on meni rekao, šta mi se desilo, sve je bilo kao da on živio u toj kući ili gledao negdje iza ćoška, a šta je rekao šta će biti, to se desilo. Evo, nakon 5 godina od prvog našeg razgovora, to se desilo pre 10 mjeseci. A recite mi, Ankice, da li ste vi bili još neki prisutni, na primjer, kad je Robert gostovao u Torontu na nekoj televiziji M? Jesam se, pratila sam svaki njegov tamo rad, pojavljivanje, sve sam pratila. Recite mi malo pobliže kako ste vi tad doživljavali isto poslije razgovora s Robertom i slušajući druge preko televizije M, jeste isto tako osjećali u tom momentu, da li je moguće da čovjek stvarno može tako da nešto vidi i kaže kao da je živio sa vama? Pa znate šta, prvi razgovor njegov sa mnom pre 5 godina, kako mi je rekao, uvjerila sam se u istinu i vjerujem. I vjerujem ono što Robert kaže, jer to je stvarno nešto što ja ne mogu da opišem. I ono sam pratila isto što se dešavalo u televiziji. Sve je to ono što Robert priča istinito. I ja kažem, divimo se i čestitamo na njegovom radu i želim puno uspjeha, puno mi je pomogao. Kažem vam, pre 5 godina šta mi je rekao, to je sad došlo, mislim došlo to i pre, ali ja sam bila ta koja nisam mogla biti odlučna. Sve kako je rekao, tako je bilo. Znači sve se obistinilo? Jeste, ne kažem da li na svu nesreću, a mogu reći sad možda na svu sreću. I hvala mu, samo što sam ja možda kasno progledala, ali okej, hvala Bogu zdravlja i vama i meni i svim drugima. Sve će doći na svoje. Nekad je čovjek potrebno da sazna neke stvari u životu, da zna neku svoju budućnost, ali opet ne može da veruje u nešto, već trebalo je da prođe vrijeme, znači da čovjek shvati neke stvari, da je samo nešto bilo gubljenje vremena. Ipak ja mislim da ljudi koji stupe sa Robertom trebaju da prate njegov program i kako on kaže njegova uputstva, ja mislim da se isplati. Pa vidite, Ljiljana, ja nisam bila tako da ne kažem za sebe sam tvrdoglava, da sam ga poslušala ono što mi je rekao. Prvi put, ja? Da, prvi put, da. Danas je moja situacija mogla biti mnogo bolja. Ali čovjek ide sve, vata se za zadnju slamku i kaže ajde, bit će bolje, spašavaš svoju situaciju, čuvaš svoju porodicu, gledaš posao, gledaš ovo, gledaš ono, najmanje sebe. Da. Tu je bila moja greška, što ja nisam imala ono svoje čvrsto, ja kažem, ja ću poslušati Roberta, a sve što mi je rekao, šta je bilo, kao da bio sa nama, a šta će biti, sve to sad se stvari. Sve se obistinilo.
sve, ne kažem da li je na svu sreću ili nesreću, i ja mu vjerujem u svemu, vjerujem i savjetovala bi svim drugim koji budu kontaktirali sa njim, poslušajte, nemojte dovesti kao ja nakon 5 godina, da tek shvatim onda da sam to trebala da poslušati odmah, da ne budu tvrdoglavi, jednostavno da kažem ko ja. Znači sad i posle 5 godina došlo vrijeme da ponovo kontaktirate sa Robertom i da saznate i dalje budućnost istinu, jel? Pa jeste, interesuje me i dalje i vjerujte moj, sad ja kažem više nema ono hoćeš, nećeš Ankice, nego poslušaš Roberta i ideš sad dalje. Hvala Ankice, baš mi je drago. Hvala i vama Ljiljana, ja vam želim sve najbolje i vama i Robertu i cijeloj ekipi i ekipi TV Florida. Puno vam želim sreće, zdravlja, ljubavi. Tu smo, čućemo se, ako Bog da jednom ćemo se i vidjeti. I veliki pozdrav za sve vas i drago mi je da sam ovaj intervju konačno ja uspostavila sa vama, jer kasnim, trebala sam biti među prvima, pošto sam bila među prvima koja sam saznala za Roberta. Tačno. Ja se izvinjavam vama svima skupa, jer moja situacija kompletno nije dozvoljavala i nisam imala jednostavno u tom mom svemu ovih 10 mjeseci, ne vremena uvijek mora naći za prijatelje, ali moja sama situacija mi nije dozvoljavala i sad sam, evo, bila sam prva koja sam s njim kontaktirala, a zadnja sam došla u eter, ali nema veze, došla sam sa voljom i sa zadovoljstvom. Nikad nije kasno. Nikad nije kasno. Hvala vam velika, hvala. Hvala Ljiljana, puno i vama. I vama također, Ankice.